clear tu te chibai le vekule tun chum kan video chuan Mizoram chunga sarkar Hnaruak hrang dil theite kan en ho le donani election an hai to bok nen tun lai chu Hnaruak po atam na ro zirlai le hnazzong lai tan inbuatsaihna thun lai takania exam inbuatsaihna tu study materials question hlui important question le question hlui solve ang chi te kan moni chuanin ka website www.kamliana.in kha kan lo to thin don nia tin Mizoram chung le pon Hnaruak tharlam te kan shadu ni chuan ka WhatsApp group siam Mizo educational channel group ilo join don nia WhatsApp group som pariat vel siam ania group link chu video description a tho hian oma kan lo check out don nia Hnaruak lama lu tila pakhatna chuanin Mizoram Directorate of Election Department nuaya Hnaruak te LDC PE post pathum arwaka post pathum zinga pakhathi PWD partially deaf benglam thalo tan reserve ania arwal ban lo na hi 40% chin chunglam ani turani hlo hi pay level 4 singhi sanga zanga tanga singa sangruk le zariatin kar ania amairo chu PE provisional employee ala nget lawani awang khanin a nge ma chuan 50% of pay level 4 chu singkhat sangruk zakwale somni baga khanin annual increment awm doni chun hlo donani deal tu chukum som pariat tra somthum le pasari inkar ani turani a STSC tan somli le pahni thleng dil thei ani donani class 12 HSSLC pass chin computer thiamna DCAMO CCAMO atluk pui thiamna nei ani turani a typing speed 30 watts per minute Mizoram middle school standard chin tal thiam ani turani deal dan turhan en leila deal na form hi Directorate of Election Mizoram office all secretariat building wana lak chua theya chumia vek chuanin submit le turani tin department website ceo.mizoram.gov.in atang po khanin download thei online atanga download thei khani bokani deal na thelu rual hian application fee STSC tan cheng za somnga general tan cheng za ni pek ngal turani a PBWD rual ban lo tan khan pek angai lo thungani deal na form hi November niruk thleng thelu thei ani donani deal na form hi country tur chu July ni somni le pariat atanga August ni somni le pakwa chunga thelu to tan khan deal non care angai to lovani a hlui kharin theiani LDC na hi written exam le personal interview mga lak turani a advertisement application form le syllabus te chu download thein video description a hian kada a kan lo check out don nia panina chuanin Deputy Commissioner's Office alunglei Hnaruak te en le ta ila Group D PE post pali arwaka lohi pay level 1 singkha sangsari zali atanga singthum sangre le zerukin karan donani ama ero chu provisional employee PE ani wang khanin a nge ma chuanin 50% of pay level 1 an hlo dona chu singkha sangkhat le zakwa borvel ani dona tin annual increment om don bokani deal to chu class 8 pass chin kum som pariat atanga somthum le pasar in kartan dil the ani dona STSC tribal tan kumnga upper age relaxation oma kum somli le pahni thleng tan dil the ani dona ni tin Mizoram middle school standard chin thiam angai bokani selection process a hianin personal interview mga la kani dona written exam om don lovani deal dan turhan en leila application form hi lunglei DC office atangin mo department office website dc.lunglei.mizoram.gov.in atangin online in a download theya website link chu video description a hianin kada a kan lo endon nia November ni somthum sahni le somni pathum thleng lunglei DC office a hian form hi submit thei ani last date chu November ni somthum ani chu form submit rual hianin application fee chengza le somnga STSC tan pek turani a general tan chuanin chengza ni anga yani deal na hianin employment registration copy thil tel turani a employment card la nei lo te tan chuan online atanga employment card siam dan video ka channela ka siam kha ka da kha kan lo endon nia link chu video description a hian ka da e pathumna chuanin lunglei DC office nuaya Hnaruak tho kha LDC post pali arwaka post pali zinga post pakhathi PWD rual ban lo te tan reserve ani regular akhet ani donani hlohi pay level 4 singhi sanga zanga tanga singa sangruk le zariatin kar ani dona deal tu chukum som pariat tanga somthum le pasar inkar ani turani a STSC tan kumnga relaxation oma kum somli le pahni thleng deal thei ani donani
class 12 HSSLC pass computer thiam na DCMO CCMO atluk pui thiam na nei ngai ni typing speed 30 watts per minute ti thei khangai atin Mizoram middle school standard chin thiam angai bokani deal na form hi lunglei DC office stationary branch lak chhuat thei ani dona heta hian submit le thei ani bokani tin department website dc.lunglei.mizoram.gov.in atang po khan download thei ani bok don ani deal na thelu rual hian application fee STSC tan zale somnga general tan zahni pek tel turani rual ban lo tan choi om lawani deal na form hi November ni som thum thleng thelu thei ani last day chu November ni som thum ani chu deal na hian employment card registration copy thil tel turani a employment card la nei lo tan ko soi tawang khanin video description a hian asiam dan online atang apply dan video kha a oma a link oma kan lo endonia LDC na hi written exam le personal interview mga lak turani a advertisement application form le syllabus ta chu download thein video description a hian a link ka da kan lo endonia palina chuanin planning and program implementation department RDB Hnaruak en le taila dispatch rider PE arwaka post pakhat arwakani lohi pay level 2 cheng singkha sang kwale zakwa tanga singli le sangli inkar an hlodona PE provisional employee ni wangkhanin 50% ang he ma chuanin an hlodona singkha sang thum zanga somni borvel khan hlodona ni deal tu chu class 8 pass chin kumsom pariat tanga somthum le pasar inkar ta na deal theidona STSC tan somli le pahni thleng deal thei ni dona ni two-wheeler driving license nei LMV driving license nei Mizoram middle school standard chin thiam ani turani deal dan tura hianin application form la share tur poimo instruction te hi principal advisor kam additional secretary planning and program implementation department RDB near assembly secretariat annex opposite aras bawana lakchu thaya hemia vek hianin thelu thei ani tin department website lama po khani online in download thei ani bokani website link chu video description a khan kan lo endon nia application form thelu rual hianin application fee zale somnga STSC tan choi angaya general tan chuanin zahni choi angai thungani last day 2 November ni thum ani donani selection process a hianin driving test written test le personal interview om donani exam hun le mun syllabus le share tu poimo de chu website le TV school la te tharlam ani le donani pangana chuanin deputy commissioner office Khozol DC office a Hnaruak awmte driver PE post pahni arwaka lo chu pay level 2 singkha sangkwa zakwa tanga singli le sangli zali ani donani PE ani wangkhanin 50% lo khan la phot dona singkha sangthum zanga le somni thlatin an lo phot donani deal tu chu class 8 pass chin kumsom pariat atanga somthum le pasar inkar ani turani a STSC tan somli le pahni thleng a thei donani deal tu chuan driving license LMVNT trans tin PSV bus valid license an nei turani a MVI driving test paltlang road sign le traffic signal test paltlang ani turani Mizoram middle school standard chintal kha an thiam nge nge turani bokani deal na form hi Khozol DC office a emo office website dc.khozol.mizoram.gov.in emo download thei ani donani link chu video description a hianin kada a kan lo check out donia deal na thelu rual application fee zale somnga STSC tan cheng zahni general tan pek tel turani deal na form hi kan soita kan khanin Khozol DC office October ni somle paria thleng thelu thei ani donani group D na hi personal interview mga lak turani a written exam om don lovani interview hun le mun share tur poimo te chu website le TV scroll lama te anon tarlang le donani parukna chuanin atopera Mizoram Legislative Assembly Secretariat Hnaruak en le ila assistant operator post pakhat regular anghetin arwaka lo chu pay level 4 singni sanga le zanga tanga singa sangruk le zaria tin kar ani donani deal tu chu class 12 HSSLC pass ani turani a tin heng electronics emo electrician emo radio engineering emo mechanical engineering certificate a engmo ber pakhat kha an nei turani kumsom pariat atanga somthum le pasar inkar STSC tan chuani somli le pahni thleng deal thei ani donani
deal na form hi establishment section Mizoram Legislative Assembly Secretariat Office atangin lak chua thelu thei ani donani last day chu October ni som ni ani donani exam hun le mun shria tur paimo de chu TV scholar le website lama chanchin bulama khan tarlan ani le donani kan lo ngai ven don nia